Асоева Рафидамо нисбати ҷавобгар Асоев Рафидашо ташаккур. оиди бекор намудан абди никоҳ ворид гардида буд. ҳаминро хотиррасон мекунам ки дар мурофиаи аввал мо 3 моҳ муҳлати оштӣ дода будем. хайр, рости гап суд дар ин ҷо ягон ҳолати ғайри истисно намебинад. яъне ҷавобгар Асоев Рафидашо ягон оилаи дигар барпо накардааст, нисбати оила ва фарзандонаш ягон хиёнат накардааст, ранҷу азоб намедиҳад. хуш, сухан ба даъвогар Асоева Рафидамо дода мешавад. марҳамат. ташаккур муҳтарам судя. агар пурсуҷӯ кунем ки барои чӣ сабаб шуду ман як оилаи бисёр обод, оилае ки бисёр хуб буд, ҳамдигар муҳаббат буд, мо масъалаи аризаи даъвогии ҷудошавиро ман навиштем. мақсад дар он буд ки ҳамон ишқи муҳаббат асоси оила чи аст? муҳаббат аст, ишқ аст. ҳамон ишқу муҳаббати мо гум шиду. аввал қа нағз медид, ин симати қа хушрӯ шидӣ, ин қа зебо шидӣ, кирта зебидаe. ту чӣ хел нағзи, авқотот хушрӯе. ҳоли ай гапҳо тамоман нест. тамоман гапҳо несте. یک گپ تماما نیست، یک گوشه خیلی فراموش کرده. میامد عشق آمد و خیمه زد به سرای دلم، وای دلم وای دلم وای دلم خاک خنک دلم. هیچ دیگه نغزم نمیبینم، عشق من گم شده. یکم بار نمیگه که من نغز نمیبینم. انا برام فکر کردم مگز علامم کرد. علامم کرد کی؟ گفتم نه زندگی نمیکنم. گفتم من گفتم جدا میشم. آخه عشق کی نباشه، محبت کی نباشه چیکار میکنم اینجا؟ خیختون یا نگاه کنی محترم سوجه، یک نگاه کنی یک طوری مو یعنی سفید نشده، یک اوزنگ دروش نیسته. من مردم ای بودرینگه در اون مولیدن